Rođena si Crna Goro, da te svaki djetić voli, i kad ode s kućnog praga, da ga dojeg srce boli. Rođena si Crna Goro, da te svaki djetić voli, i kad ode s kućnog praga, da ga dojeg srce boli. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra. Daleko od svoga roda plakale su moje oči, nema brata niti druga, tuđe oraj ne poskoči. Daleko od svoga roda plakale su moje oči, nema brata niti druga, tuđe oraj ne poskoči. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra. Vraćam ti se kao majci, dok u duši igra oro, da pjevamo onu pjesmu, probudi se Crna Goro. Vraćam ti se kao majci, dok u duši igra oro, da pjevamo onu pjesmu, probudi se Crna Goro. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra. Čije srce Crne Gore, iće gori zublja sveta, ja se vraćam Njegušima i Cetinju Svetog Petra.
Dobro večer, na zdravlje i badnje večer. Zdravo. Vladiko, blagoslovljeno carstvo, Otca i Sina i Svetoga Duha, i njih prisno i vo vijeki vjekova mi. Ilije. Ovamo, zbog nošnje, brzo. Blagoslovaj Batnjaku ime Otca i Sina i Svetoga Duha, a mirom i svijet razuma, njem Božje zaslužači pravdi. Gospodi se Hriste, blagoslovaj Batnjak, Duhom Tvojim svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Sina i Svetoga Duha. Amin. Drži. Tako. Amin. Samo da tu padne, čekaj. Isaija likuj djeva začej, rodi sina Emanuila, Boga i čelovjeka. Vas to kim ja jemu jegože proslavljajem, sjatim učenici, jako ste hrabro stradali. Hristos posredi nas jest i biće. Hristos posredi nas jest i biće. Hristos posredi nas jest i biće. Je mi neko pušao dolje da sačeka njih? Aha. Mir Boži Hristos se rodi. 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 Neka vam je na zdravlje ovo badnje večer i da ga u zdravlju, veselju, s ljubavlju vas da slavite. Meni mojega druga, molim te. Slikaj mi kumove, molim te. Ne mogu ja donijeti na
Sad ću ja doprijeti. Poštovano gospodo Njeguška, po milosti Božoj, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorski Mihailo, blagorodnom narodu crnogorskome, arhijerejski blagoslov i sveti pozdrav, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dragi Crnogorci i Crnogorke, praznik Hristovog rođenja, Božić, nesumnjivo potvrđuju njegova dijela, stradanje, vaskresenje. Da nije bilo blagovijesti, ne bi bilo Božića, ni bogojavljenja, ni Velikog petka, ni subote, ni duhova, ne bi bilo hrišćanske crkve, ni spasenja. Bez vas, dragi moji Crnogorci, ne bi bilo ni Crne Gore, ni Crnogorske pravoslavne crkve. Sve se desilo na današnji dan po zapovjedi Cara Nebeskoga, prvo u Vitlejemu, a potom u cijelom svijetu. Presveta Bogorodica rodi u pećini blizu Vitlejema, Bogočovjeka Hrista, a taj čin rođenja Sina Božjeg, ukaza svijetu prvi dan hrišćanske ere. Ljudski rod je dugo iščekivao rođenje Hristovo, sreću, zadovoljstvo i blagostanje na zemlji. Dugo očekivanom gostu ne bi mjesta do memljive mračne vitlejemske pećine. Njegovi protivnici godinama potom sude mu, ponižavaju ga, raspinju na krst. Sličnu sudbinu do danas ima naša domovina Crna Gora. Velikani svijeta nazvaše oazom slobode u porobljenoj Europi, divili joj se kao simbolu pravde, nepokornosti, istine. Slobodumni velikani današnjice vide u njoj razapetog hrišćanskog mučenika, stradalnika, samo zato što širi barjak na kome su ucrtani najviši principi hrišćanstva i humanosti. Pokušavaju nas gaziti radi ličnih interesa, razapinju kao spasitelja prije 2 milenijuma. Na tronu svetoga Petra Cetinskog čudotvorca, izrazu moći i autoriteta crnogorske države i njenom temelju ne sjedi njegov nasljednik, niti na tom crnogorskom svetinjom nalaže badnjak crnogorski. Crnogorci, vjerujem, svjesni ste vlastitog stradalništva. Božić može čestitati biće srca nečistog ispunjenog mržnjom, zlobom, onaj koji širi nacionalnu, vjersku mržnju, biće ruku nečistih. To mogu činiti, ne mogu činiti devastatori crnogorskih svetinja. Sa najvišeg državnog vrha unižava se i vrijeđa država Crna Gora, a njen kamen temeljac, Crnogorska pravoslavna crkva, želi se poništiti kako bi nestala Crna Gora i Crnogorci. Sa ovog mjesta im poručujemo, dok ima nas, bit će i Crne Gore i Crnogoraca. Dok traje naša Golgota, sve veća je i naša hrišćanska snaga, spremnost na praštanje, dijalog i pomirenje. To je naravno moguće samo ako su na osnovi pune istine i na temeljima božanske i ljudske pravde. Spremni smo hrišćanski zagrliti naše progonitelje i poručujemo im: Božić je praznik božanskog praštanja, opraštamo im kao što i Spasitelj praštao, oprosti im, Gospode, jer ne znaju što rade. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, on vam Božić, Hristos se rodi. Molim vas sada saslušamo njegovo visoko presveštenstvo, arhijepiskopa Kotorskog i Primorskog gospodina Simeona i ministra inostranih poslova Crnogorske pravoslavne crkve. Draga braćo i sestre u Gospodu, Nach dem Sieg der montenegrinischen Armee gegen die Türken in der Weißen Feld nakon pobjede crnogorske vojske nad Turcima na Bijelim poljanama, erhält Stanislav Radonić je dobio Gouvernator Erbrecht. nasljedno pravo guvernadurstva u Crnoj Gori. Solche Rechte haben immer die Montenegriner auf dem Schlachtfeld verdient. Takva su prava Crnogorci uvijek dobijali samo na bojnom polju. In ewigem Kampf für die Freiheit und Erhaltung christlichen Glaubens. U vječitoj borbi za slobodu i za hrišćanske vrijednosti. Deshalb habe ich die besondere Ehre, Zbog toga ja imam posebnu čast den montenegrinischen Heiligen Abend ovo crnogorsko badnje veče
auf der Hausfeuerstelle na, mit der berühmten Familie Gubernators Radonjić zu feiern. na ognjištu poznate crnogorske porodice Radonjića guvernadura sa vama zajedno da slavim. Auf diese Weise Na ovaj način versuchen wir, die montenegrinische orthodoxe Kirche, pokušavamo mi, Crnogorska pravoslavna crkva, das historische Unrecht dieser Familie zu lindern. da ublažimo istorijsku nepravdu prema ovoj časnoj porodici. Ich bin sehr froh, heute bei euch zu sein. Ja sam veoma radostan da sam među vama danas. Ich überbringe euch die Weihnachtsgrüße unseres Metropoliten Michailo Ja vam prenosim božićne pozdrave našeg mitropolita Mihajla. und sage euch mit einem christlichen Gruß, Ja vas pozdravljam hrišćanskim pozdravom. Christus se rodi. Sada imamo za Ja, za našu dječicu da... Dao minut u ime Ok, izvinjavam se. Hoćete li vi ovo? Vidite li tu? Draga braćo Njeguši i ostala braćo i prijatelji, danas kad smo se okupili oko ovog našeg crnogorskog banjaka, želim da vas bratski pozdravim. Ali se neću nikome posebno zahvaljivati, jer nemamo se mi jedni drugima što zahvaljivati za ono što je jednako svih nas i što je zajedničko njeguško i crnogorsko. A to je ovaj banjak koji jednako pripada svima ljudima dobre volje i iskrenih namjera, pa okle god oni bili. I ova preko 300 godina stara crkva svetog Arhanđela Mihajla jest da je brasterička crkva, ali ona kao i ovaj banjak isto tako pripada svima ljudima dobre volje i dobrih namjera. I zato mi jesmo sresni i da ovo bude brastvenički banjak Radonjića i Stanišića kao njeguški i crnogorski. I još zbog jedne stvari, pošto je ova crkva jedna od rijetkih crnogorskih crkava koja nije grobljanska, mi smo ove godine predložili Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da ispred nje organizuje loženje banjaka. Oni su to prihvatili, pozvali nas i okupili nas svih da dođemo ovdje. Pored toga, naša jedina posebna želja je bila i oni su se sa tim složili da ovaj banjak danas donese i naloži neko od potomaka jedne porodice čije su duboki korijeni baš na ovom mjestu, ali kojih je već skoro 200 godina nema na ovom ovdašnjem prostoru. Na svu sreću njihovih potomaka ima blizu i to je za ovaj banjak donio i naložio Jovo Guvernadurović Radonjić. Željeli smo da se poslije tačno 183 godine makar i ovako vrate na svoje ognjište. Koliko njihovo, toliko i njeguško i crnogorsko, jer je ono u to vrijeme tako i bilo. Vjerujemo, draga braćo i prijatelji, da nas do godine neće morati niko posebno pozivati, nego da se nas i bez poziva biti više, da ponovo naložimo banjak i pomolimo se Bogu. Na zdravljevi Badnjeveče i Božić i svaki dobri dan u ovoj narednoj godini. Hvala. Ja se u ime svih vas, draga braćo, zahvaljujem mitropolitu Simeonu što nas je počastio sa njegovim dolaskom večeras ovdje. Jest da je vrijeme nezgodno, led i snijeg, ali imao je volje da dođe pred ovom našom malom svetinju. Hvala vam. Große Ehre, Zaista mi je bila velika čast heute den Metropoliten
zu diesem ersten Weihnachtsfest vertreten zu dürfen. Da sam mogao da predstavljam mitropolita na ovom prvom nalaganju na ovom ognjištu Badnjaka ovdje na Njegošenju. Und ich freue mich schon, Ja se već radujem wenn wir die erste heilige Liturgie in dieser wunderschönen Kirche feiern. da ćemo prvu svetu liturgiju u ovoj divnoj crkvi uskoro slaviti. Und mit Sicherheit wird der Metropolit hier sein. Sa sigurnošću će biti i mitropolit ovdje sa nama. Und ich hoffe, wenn ich in Montenegro bin, dass ich auch hier sein kann. Ja kad budem u Crnoj Gori, nadam se također da ću ovdje i ja moći da budem. Also, auf bald, auf bald. Dakle, do skorog viđenja, do skoro. Živjeli, ja? Glasa.